Edwin Ramos, 40 years old. Manoknangan Concepcion, Lubao, anak ng Eli Ramos at Angelita Zita. Makatalagang kasal kang Arlene Torres, 29 years old. Manoknangan sa Nicolas II Lubao, anak ng Rolando Torres at Perlita Zita. Kenneth Salonga, 24 years old. Manoknangan Santa Monica Lubao, anak ng Charlie Salonga at Rona Ocampo. Makatalagang kasal kang Jamaica Manabat, 22 years old. Manoknangan Santo Tomas Lubao, anak ng Joselito Manabat at Anisha Miguel. Eric Luge, Manoknangan City of San Fernando, Pampanga, anak ng Enrique Luge at Luella Del Cano. Makatalagang kasal kang Jennifer Cabiling, Manoknangan Santa Catalina, Lubao, anak ng Jaime Cabiling at Perlita Santos. Nung atin pong tututul o sambagal kareting kakasal, malyari tapong ipabalo tanamo kingkayang opisina ning parokya o daretso tanamo po kingkaya katang pari. Dakal pong salamat. Maya paabak po kaya katamungan. At syuta ng ngeniking, kadwang pulot walo ng domingo ning karaniwan a panaun. Iyabe tala naman kaniting Santa Misa. Ding intensyones, ding balang metong kaya katamu, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, iyabe tala naman karing panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilog ayato, asasawp at magmalasakit kaya katamu kaniting pandemya. At ding sablang masakit at miapektuwa na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Santo Domingo sponsor for Mass, Mr. and Mrs. Ryan Ramos, Mark Ramos, Felix Paule. Magdaon kapasalamatan, kambeda ring karelang pamilya, Alma Heck, in honor of Mama Mary, Dan and Tess Capitulo, Mr. and Mrs. Alan Malo, Raven Rivera, Mr. and Mrs. Joseph Manuel, Annabella Gonzalez, Antimurin Pin, para kin birthday blessing dari, Robbie Timpog, Francisco Ragasa, Mirasol Susi. Thanksgiving ng Mr. and Mrs. Pete Carlos and family. Para king special intention dari, Briella Hope Lugtu, Engineer Christian Sabado, Raven Rivera. Antimurin para king malaguang kapaldanan dari, Doktora Demetria Barin, Kelvin Kiambao. Ganakantala naman po din kapatid tamong mayang nabi, lalong-lalo na di Wilfredo Baltasar, Emigdio Lingad, Osmundo Katakutan, Nestor Camacho, Maria Concepcion Mendoza, Evelyn Lerit, Analiza Penalba, Ricardo Canilao, Aurelio Pineda, Felicidad Aison, Purita Sarmiento, Brigida Lumanog, Olympia Lugtu, Victorio Mangaya, Olympia Lugtu, Josepina Mahlihan, Aurora Yap, at ding Maldang Kaladua, Kim Purgatorio.
Kilagyan ng pananak, kuning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan, kinatangin sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan, metong kimbanal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kabatan sisyan tala rin kay katang kasalanan, pangkarapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ita mga po, magumpisal ko kin Diyos, sa may payang totoo, at kay kayo kapatad, uli may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at may luwang kakulangan. Uli nita'y panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, kalisab lang anghel ang Ponsanto, at kay kayo kapatad, ipanalangin mo king Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang totoo, pakadudwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kimpilang hangga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatug kapayapan, aring taong ngayang kaluguran. Igaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatug kapayapan, aring taong ngayang kaluguran. Inong Diyos sa ining banwa, nasipang mayupaya, pupurian dakat marangalan, saligayan dakat sa sambang, pupurian dakat marangalan, paligayan dakat sa sambang. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatug kapayapan, aring taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatug kapayapan, aring taong kayang kaluguran. At king yatug kapayapan, aring taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, bitipon keketi anting meto nga balayan, ban makirake king bangkete ng Jesus, aki kaming talapagligtas. Bustan mong iting kapag masusyan, manatili ang tanda, ning alanganggang bangkete, asidya mo para kaya kami. Bustan mong magsaya king kayabe mo, at panamdaman ding sabla, ing matulamang pamananggap kaya kami. Taong iba't ka ring sablang lugal, iba't ka ring sablang bansa, ring kalulu at ding mabandi, ring may na at ding masikan. Daptan mong tanggapan dangan, ingke kang panagkat, ban makapagsaya kaming kayabera, Yesu Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Keting bundok ning Siyon, ingginong mayupaya, magsadyayang metong abangketi.
para karing sablang bansa, bangketing manyaman a pamangan, at mga maldiling alak. Keti na ipawi, ing lulam ning lungkot, amalambat ng tatakap, karing sablang bansa. Sintanganing lubos ning ginong Diyos, ing kamatayan, pulisano, ing luaning balang metong, at ilakona ing kamarinayan, adaralan, king metong abalen, ning mabilog ayato. Ing migsalita kaniti, yaing Ginoo. Potang mapalyarin na iti, ing balang metong sabiyana, ya ingke kaming Diyos. Binili mi, ing kapanaligan mi keya, at linigtas na kami, ya ing Ginoo. Binili ni, ing kapanaligan mi keya, at matula kami ngeni, anpong masaya, uling linigtas na kami. Uling inggamat ning Diyos, manatiliya, keting bundok. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. King balen ning Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. King balening Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. Ing Ginoo yang pastol ko, e kumagkulang king nanuman, king dikot amalabong karina ko papagpainawan, at king makapasno danum karin ko daralan, pagkaluban kong bayong sikanan. King balening Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. Tatayriana ko, king dalaning katuliran, agpangkingkeyang penga ko, agyang karing libis ama panganib, karin ko dumalan, e kunumano balang, uling ika ing kakong katambayan, ing pamarugmot tungkod, ilang kako babye sikanan loob. King balening Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakitda, ring kasalang ko, buntok ko king laro, kayayang lalanyan, tula ko e makanyan kanyan. King balening Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. Pawang ingkayapan at lugod, ilang mamantabe kanako, kabang mabiye ko, at king balening Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. King balening Ginoo, manoknangan ko, kapilan paman. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Balo ko nung nanoing maging kalulo, at balo ko naman nung nanoing mikalabis-labis, sanin ako kaniti. Inyano pa man ka rin, kapilan man, kontento ko. Mabsi ko man o danupan, king kalipitan man o king kanwanan, atin kong sikanan marap, king nano pa man, huli naning sikanan, ababien ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragol, ing sao piyo kanako, king oras, ting kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan niyo, ipagkalob na ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan niyo. Iba't king grasya ng alang sukad, at atyo kang Kristo Jesus, ay ing Diyos, hiyamo ing malyaring mi, king kanakong Diyos, at iba, miyabye ing ligaya, angga king alangangga. Amen. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing mayap abalita.
ginamanatili ke kayo. at keka antimurin. Pamipasya king maya pamalita ag pangkang Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, mingsalitayang pasimbay Jesus, karing dakalataw, king kapamilatan daring talimhaga. Ngana, ing kayarian ning banwa, kawangis neniti. Ing metong ayari, bigtawoy ang karagulan, para king kasal na, ning prinsiping anak na. Kinubod nala ring kayang alipan, banmanyawas ka rin kumbirado na king kasal. Dapat elamebi isang datang. Inya pasibayang may tubod aliwang alipan at penabili na karela. Sabihan niyo karing may kumbira king manaya na ing kanakong sidya. Pepakatat ko nala ring kanakong baka ampon ding aliwa kong sese pataban, makasadya na ing sabla. Munta na kayo keti, king kasalan. Dapat ding mekumbira, erapensingan iti. Sinulong ning balang metong ing lakad na, ing metong mentaya, king kayang asikan, at ing metong naman mentaya, king kayang negosyo. Dingalawa naman, dekabdala, ring alipan at tinubod na. Pinasakit dala at malawas dalang pete. Mikaluko ing muana ning ari at peparala nala ring kayang sandalos at pepapaten nala ring tampalasan at pepasilab ne ing karelang syudad. Kaibat na nita nga nakarela. Makasadya na yung kasalan, dapat ding may kumbira, ela karapat dapat. Ngini, mamunta kayo karingdalan na amatao, at kumbira nyo lang datang king sidya ko, ring sablang taong akitsyo. Inya, may mamuntala ring alipan karingdalan, at tinipundala ring sablang atagbuanda, mga roklaman o mga yapatao. Ating lugal anong nura la ikasal, kinatmuya karing mekumbira. Inyang linubing ari, banalang lawan ding bisita, ikineng metong atawong makaimalan pakipagkasal. Aba, nga nakiya, bakit linab kakete ka makaimalan pakipagkasal? Dapat alayang apakibat ing tao. Kanita nga naning ari karing magsilbi, igapos siya gamat at bitis, at iyugseya king karulumduman king luwal, karin niya tumangis, at mitigis ayipan. At nga nang memo po si Jesus, uling dakala ring mayawos, dapat ditaklamo ring may pili. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Bahit tayo pong lupos sa 19 dyan, iting ebanghelyong may basa tungkol kaniting talimhaga ning bangketing si Diana ning metong ayari. Lasaglawayan tayo po ing kawugalian kitang minunang panahon. Kitang minunang panahon, during the ancient times, ancient Israel, deng ari potang kakasal na rin karelang anak, hindi prinsipe, no? Managkat lang kumbirado. Ing pamanagkat, may nasa adwayang beses, or sometimes even more, no? Nung talagang mapilit siya yung hari. Pero itang definite adwang beses, ing mo munang pamanagkat,
agkatanala ding kumbirado. Den kumbirado may nasa kailan special guest lang. Special guest, no? Din kayang kaluguran, kasanggor, what, no? Taho lang mga tasawuri supposed to be. Uling ingari yung managkat, no? Potang muna yung paluwal invitation. Basta ting invitation, managkat siyang magaten ketang kasal na ning kayang anak. Alayang date. Alayang date. No? At yung kakaibat kanita, itang kadwang pamanagkat, potang sabihan na itang date nung kapilan ing kasal. No? Anya, potang munayang parala, nung tengwanan me, ketang minunang pamanagkat, muna pwedeng payalyan ketang kadwanang pamanagkat. Uling otherwise may insultuya, ingari. Nung tengwanan me ketang minuna, magpresyum, tangwanan miya naman po tang ibiyena itang definite date nung kapilan ng kasal. At nakawulagay ni ketang panahon na ito uling detang eganaganang kumbirado at tinango king imbitasyon pagawa na lang wedding garments ning hari. Pagawa yung mismong pagawa. Niya po tang lungob la kanita dening kakasal ay dening kumbirado isulod de itang imalan na si Jana ning hari. Wedding garments. It's a wedding garment supposed to be. Ban kanita ating uniformity at masantingang akakit. So yapin niya ning kaugalian. No? Yapin niya ning kaugalian. No? Kining ibanghelyong may basa ngini, dimdam tayo. So, anyang minunayang menagkat ingari, pepadalayang tubod, managkat siya para king kasalan, dakal-dakal yapin iting mumunang pamanagkat, ating tinango, ating pepayali. Dakal-dakal ating tinango, ating pepayali. At itang kadwan ng tubod, makasadya na nga ning sabla, munta na kayo, kini. So, binya itang eksaktong date nung kapilana. So, ding pataban kung nga, si Jaco na nga, so in a few days, no, siguro 1 or 2 days, piningal doon na ning kasalan. So, yapin niya ning istorya. Nanang milyari, kitang minunang pamanagkat, ating tinango, ating ali. Karetang tinango, peparalayang pasibayong tubod, makasadya ning sabla. Dapat kitang kadwa ng pamanagkat, ating pepayali, ating lang dahilan, kesyo ating nung tengwana na aliwang schedule, o rin kayang business, o yung kayang marangle, yung kayang asikan, no? At yung aliwa, yung masikit na panggewa, dekabdala, ding tubod, ding aliwa, pemalupalurala, ding aliwa, pematerala, nganapin, no? At kay ba't may ngari na pepagawa ng gewana, pepadala yung sundalos at pepapatena lang. At pepapatenongan, pepasilab na yung kanilang syudad. Nung laban may it is an overkill. Nano ini? Nanong klaseng image ini, no? Nanong klaseng pamaglarawan ng sasabihan ng ngayon, ng Ebanghelyo. At kabala mo, iningari, malupit siya ngari. Basta takulit ang danan nyo, ing metong atalimhaga, mensahe ang burin ng ipasyag, alway itang mismong istorya. So nanong milyari, o ba't ating makanya nakaranasan na pepasilab na, ing Israel, tandaan nyo, yapining minunang bansang mayawos, banisadya na ing panyatang na ning tagapagligtas, ating simula ning pamagari na ning Diyos, no? Ing Israel, iyang inagkat na. So, nang gawa ng Israel, tengwanan ng Israel. Pero, itang tango ng Israel, makanya nakatatag, katibe. Ara ng itang karelang kasunduan, I will be your God and you will be my people. Itang kasunduan at tengwanan na ng Diyos, making tapat siya king Israel. Talagang liningap ng Israel, linigtas niya king sablang kapahamakan, delane, king metong kabilyan, where there is milk and honey, no? Overflowing with milk and honey, no?
Diyan yung masanting nga kabiyayan. Pero yung Israel, ano nang samba ka rin alawang Diyos-Diyosan, ara nang mag-complain, ano karakal, maging tapat, king karelang tengwanan kang Yahweh. Anya piniyawe, at niya karakala, tubod actualing pepadala na rin patriarchs, pepadala na lang ding judges, pepadala na lang ding kings, pepadala na lang ding prophets, para katanong pasibayo din ng Israelita, ing maging tapat la kaya, king kayang kasunduan, no? Dapat nanong gewara din ng Israelita, no? Pemate dala, no? Perusa dala, tinorture dala, pemate dala, dating tubod na ng Diyos, no? At nanong milyari, mimuaya. Ining talimhaga ngayon dakal sinulat ng San Mateo, ketang background, anong no in the year 70, no? Lisubane ng imperyo ng Roma, ing syudad ng Jerusalem, at lesak na ing sablang makatalakad, not a single stone was left standing over another stone. Lesak alang metong manganang batong menatiling king babo ning kalupa ng batong. Sabihin, lesak lepin Latin ning imperyo na ning Roma. Misa na yaldo in Israel, sometime in the year 70, no? Anyang Jesus kaybat na ng gimpanan ng kayang mission, inyang mirine-check din. So, piniting lalarawan na wari ning talasulat ning Ebanghelyo. Baka background kitang puntong inyang Jesus, Petere, tapin, no? Pero sa dala, at kaybat imimwaya, ingari, at pepa silabne, ing buong syudad. Yan at inyang historical background, pero sa nawari ni Yahweh, ing Israel, inyang kitang petsang 70 AD, no, in the year of the Lord, na lisubane ng imperyo ng Roma at lesak ne ing buong syudad ng Jerusalem. Alayang tinaga na batong at subabo ng kalupa ng anang bato. Finlaten ne. No? So, yapin yapining kadwa ng panyatang. No? So, nanong milyari, uling ing Israel ay maging katanggap-tanggap, ing Israel ay maging katanggap-tanggap kang Yahweh, uling ay maging faithful. So, ngayon pepatubod niyang pasibayo, ingari. This time, tinubod na, agkatanungan ding ganaganang tao. Ganaganang tao, makwalta, kalulo, megaral, mangmang, mayupaya, alipan, everybody is invited. Makasalanan, banal, everybody is invited. No? Gana-gana, pepayag katnungan. Aliwaming Israel, ing buong yato, wari, no? Pepayag katnungan, no? Pepayag katnungan, panmakyabe, king kayang bangkete. May paintagon ganing aldong iti, pining Sunday da rin kaya katang indigenous brothers and sisters, no? Din kaya katang katutubo. Aldo ng ini, o domingo na ning pagmasusya ning aldo da rin kaya katamong katutubo. So pati rin kaya katang katutubo, inimbitahan na ng Ginoo, no? Ilangan, alang nobody is exempted, no? So ang ini, makapagmulala, inyang pepa-invite na laringa ganaganang tao, bakit inyang maglakad siya ngari? Ato pa na ining meto nga taong makaimalan pangkasal. Nung isipan mo, what do you expect? Kasi nagkat na lang ang buskinino. Nagkat na lang ang buskinino. Kaya ba't mag-expect yung makaimalan lang pangkasal? Well, pinati sinabi ko, gini pa si Bayo, atin yung waring kawugnayan, ketang karelang kawugalian, ing ari, potang magtawuya, detang yaganaganang tinangu,
pagawanong imalan, wedding garment. Pagawanong wedding garment. Anya, nung ka makasulod wedding garment, agay pa pagawanan ng hari, insultuan may ngari. Anti may mong inunsulto yung ngari. At uli na nita, uling insultuan may ngari, ang buri mo yung ikang balyari, buri, ay pwede. Anyapin, may parusan ka. Uling, may pementuan ng ngari, inunsulto may ingari. Nga nawari, apiniting istorya. Men, apiniting istorya. Pero, iyak mame, keng mensaheng buri ng ipasya Jesus. Nung tangwanan may ing Ginoo, nung tangwanan may ing Diyos, king kayang pamanagkat, mga tulid ing misulod kang wedding garment. Nano ing kikatang peka wedding garment, yapin mismo i Jesus. Isulod tayo wari i Jesus. We have to clothe ourselves with Jesus. Yapin ing buri ng sabihan ita. So yung buri ng sabihan, ban maging karapat dapat tamong makyabe kaniting bangkete, dapat ilarawan tayo king sarili tamo, Yesu Kristo. Na yung ng sabihan, dapat ing kekatamong maging panugali, ilapin ding panugaling papasyag na ning kayarian ng Diyos. O santamong the values of the kingdom. We have to wear the values of the kingdom. Agpangking penaral ng Jesus. Nandun na rin ang values of the kingdom, dapat nang isulod ng balang tao, ban maging karapat, dapat siyang makyabe, mag-attend, king bangkete ng Ginoo, datang yung panahon, ilapin ing lugod, ing pakalulo, ing lunos, ing sense of generosity, sense of gratitude, and forgiveness. Ilapin din the values of the kingdom. Ilang dapat tamong isulod. Ing maging maganaka mo, ing maging mapamatawad tamo, ing maging mapamieta mo, ing maging mapamakalulo tamo, maging mapaglunos, ing maging malugod. In short, maging malugod. Dapat milarawan niya, ing lugod king puso tamo. Ban maging karapat, dapat tamong mag-attend kitang bangketing si Diana para kay katamo ning Ginoo. Dapat ing pamananggap, ing pamanangu kang Jesus. Eya mo one shot deal, no? Eya one shot deal. Ano ba sabihan? Patseti nangu ka, yapi na nga nita. Ayali. Ing pamanangu kang Jesus. Ing pamanangu king Diyos, king kayang pamanagkat. It is a lifetime process. It is a lifetime commitment na mangailangan niyang renewal, mangailangan niyang updating, mangailangan niyang refresher course, no? Alang patugot, yung kikatamong pamibayo, yung kikatamong commitment, ayan. One shot deal nga na mari. Kalupan ding kakasal. Itang kayong I do, po tanging kakasal, may kibat siyang I do. Ano ba rin sabihan, yapi na nga nita? No? Ali. Itangke kang I do, it's just the beginning. It is just the beginning. Yapin mo yung simula, ning kang pamanalakaran, ketang tengwanan mo, kining babae o kining lalaking pakasalan mo. It is a process. At anapin din nga luwang magkwentong, magsalita, ing pamakyasawa, king pamakyasawa, mapupupos itang pamaglolo. Itang proseso pamaglolo. Ang yang asawa mo paminsan-minsan, paglolon may pamurin. Didigahan may pamurin. Nya pinatin niyang romance, ing pamakisawa. Uling, kapatugot, no? Sa sagiwan mo, babayo mo, itang commitment yung king metong at metong. No? Kalupa na naman. Patse, may graduate na ka king eskwela. Yan na buring sabihan, uling graduate na ka, tinakang diploma, yapi na nga nita, ayali. Itangke kang diploma, warya pinike kang launching pad, para magsimula ka, king bahayong pamaglakbe, ketiking yato. Yan na buring sabihan, uli mong
uli mong may graduate na ka, uli mo nga tinakang diploma, yapi na nga nita, kompleto na kayali. Baluta mo nga nitali. Na? Itang kang diploma, it's just your launching pad to start a new journey in your life. Manintunan ka, paganan mo itang pag-aralan mo. So the same way, ing pamanang mo, king Diyos tamo. Kaya, one shot deal. Ano po na sabihin, tengwanan mo, yapi na nga nita. Tengwanan mo na, yapi na nga nita. Kalupa na naman, potang may binyag tamo. Uli mong may binyag ka, yapi na nga nita. Andiyan nga lang nakanggawan, king biye mo. Matanggap na ka, king kayarianan ng Diyos. Uli mong may binyag ka. Baptism is not enough. Patunayan tamong tinggap tayo, Jesus, king biye tamo, kapamilatanan ng binyag. Patunayan tamo. Otherwise, yung katang binyag, galayang kabaldugan. Tengwanan tayo pinsangin, kay batayang tengwanan, misan tayo betingan. Kay batayang tengwanan, misan tayo gilutan. Ayali. Si tengwanan me, panalakaran me. Dapat meng panalakaran. Ning itangegan na ng tengo mo, dapat mong panalakaran. At yung pamanalakaran, misan na yaldo, pabanwa, lumpulong banwa, hanggang mabibiye ka, panalakaran me, ingino. Bakang maging karapat dapat makiabe, kitang bangketing si Jana keka. Panalakaran me. No? Panalakaran me. No? Metong yang commitment. It's a lifetime commitment. Yapin yan ng pamanango king Gino. Pwedeng misan niya mo yapin na nga nita. No? Kining panawunitin, mga pansingan tamo, madali tamong magoyo, madali tamong mapirayit, no? King pansamantalang tula ang pong ligaya ng biye, akakalingwan tayo, itangga na patula, king kayarianan ng Gino. Agad tamong matutokso para katman tayong sarili tamo. Karing junk food na ning life. Ban akalingwan tayo. Itang tunay bangketi ning bielanganga. Yapin niya ning malilyari kay katam. Masyado tang panusigan ing bagay makayato. Akakalingwan tayo. Itang tunay biye. Ape nga kuna, kay katamo ning Gino. Kontento tana, king tulang kay bat mong sinagagak, tatangis na kaman. Kay bat mong menagumpe, mabibigo na kaman. Kalupay tang tulang ababiyan na kay kataning Gino. Ganapi ang tula, alayang lungkot. Ganapi ang tagumpe, alayang kabiguan. Ganapi ang biye, alayang kamatayan. Yapin yan ang babyena at si Jana para kay katamo ng Gino. Kay katang pagmasusyan king metong abangkete. So yapin yan ang dapat tamong panlalakaran king biye. Tangwanan tayo ng Gino, sa patitang metong atango, panlalakaran tayo. Nung tengwanan tayo, mag-attend kitang bangkete ng Gino, dapat makasunod tamo kitang wedding garment. Ating wedding garment tamo, alangaliwa, nunay Kristo mismo, yang isulod tamo, yawaring ilarawanan ng puso tamo, Yesu Kristo, potang makiabe tamo, king bangketing si Jana ke katamo, ning Gino. Amen. Bendisyon na kayo ng mayipayang Ginong Diyos. Talakad tao po. Kita mo nga po, sasalpantaya ko, king meto nga Diyos, ipanglubos mayupaya, may ngawa king banwa ang poniyato, king sablang mayayakit, at mayayakit, at king meto nga Ginoo, Yesu Kristo, anak ng bugtong ng Diyos,
Mibait king igpa, bayo pa king sablang panahon. Diyos iba't king Diyos, sala iba't king sala. Diyos sa tuto, iba't king Diyos sa tuto. Mibait megawa, kaya gum king panga Diyos ning igpa. Aking kapamilatana may gawaing sabla. King walita mong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipaya iba't banwa. At may katama niyang tao, dalang ning banal na Espiritu, King Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuya king krus, pawulita mo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya, at mikutkot. At sinubli ang mebye king katlungaldo, agpangking ula ring kasulatan. At minukit siya banwa, makalukluk wananingig pa. Pasabay ang datang mitmong ligaya, ban mo kong karing mabiye, ampon mga mate. At yung kayang kayarian, alang kapupusan. Sa salpantaya ko, king metong king banal na Espiritu, Ginoo at babiyebye, amenibat king igpa ampon king anak, akambining igpa ampon ing anak, miyagnan misasamban at may paligayan. Menasbukya king kapamilatan ding propeta, sa salpantaya ko, king metong akapulungan, banal, katolika, at apostolika. Papasyag ko king ating metong abinyag, king pangapatawad na rin kasalanan, at panayan ko yung pangasablilang mering mete, at yung bedatang langangga. Amen. Ipanabilin tala king gamat ning Diyos, ding sablang akatagmutamo, karing pikuros ng dalan ning biye. Banketa ilaman, damdaman dat tanggapan, ing panagkat, king dulang ning Ginoo. Katamong manalangin, Ginoo, ikang maging biye at tulami. Ginoo, ikang maging biye at tulami. Bani ing Ginoo, tipunan no ring sablang balayan, king pamisang metong akapuryan, king lagyunam. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ikang maging biye at tulami. Baning biye ring sablang Kristyano, iyaninagda ing tula at kapaniligan, at iyatadde ing bangketi ning saya, karing aliwa. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ikang maging biyemi at tula. Baning Diyos, lupiga na ing kamatayan, pagkalugna ing tula at sikanan, karing sablang magpaldas, kimpanlako ning karelang pakamalan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ikang maging biye at tulami. Banding Parroquia ang alangpari, amaralas magdilidili, tanggapan dyan naman ing Ginoo, anting karelang pamangan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ikang maging biye at tulami. Baning Ginoo, king Eucharistia, maging tula at buklod ning lugod da ring Kristiyanong talatuki at Kristiyanong mituburan. Ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, ikang maging biye at tulami. Ginamayaping kaya bera ka, bustan mong ding puso me, maglapol king tula, at daptan mong irake mila, king metong at metong, ding sablang mayap, akalam abinye mong lubos-lubos ke kami. Panuwanan mo kami, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Una
Nalangin kayo kapatid, man kanakot kayong daon, maging katanggap-tanggap arapaning Diyos, simpang mayupay ang totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamo ing kasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. May paming bigla lang, tanggapan mo ing panalangin at ayin ay ang pangmi king kasalpantayanan at lugod. Manano na sanang iting Eucharistia, itad na kami king kekang ligaya. Idiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ang ginamanatili ke kayo. At keka antimurin, Itas yung laring puso yung makatasno king Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati at naman ka rin o ipa Diyos king alangang katlubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye. Kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Kinabos na kami king kekang ligaya. Ang ginawa kami, metong alahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan bale na iniwi. Numan ka rin papasyag mi ing mayupaya mong dapat. Uling inahos mo kami, ibat king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmula lang sala. Ulinita kambering sa blangkor ring anghel ka rin banwa, darilot mi kekang ligaya, lain makebe alang tuk ng babe kapurian keka at ngaming ang kakanta. Banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Itnueng banwa, itnueng yatu, ingkekang ligaya. O sana, ingkakatas-katasan. O sana, ingkakatas-katasan. Ruan yan yahin darata, ilagyo ning Ginoo. Ruan yan yahin darata, ilagyo ning Ginoo. O sana, ingkakatas-katasan. O sana, ingkakatas-katasan. Ikapining banaloig, pa'y kan sibuling sablang kabanalan, ulin itay panigapumi. Itugtog may espiritu, mantimang titi pangambon kadating ayin mi. Ban pa banalanalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pakanitang binging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob dinawan ng biyanak yung pamaylans at kamatayan, kinuha na yung tinape. Pero salamat siya keka. Pirason et binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Kuna niya iti kayo nga na at kananye. Huling iti yung katawan ko, amitawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bandang minapon, kinuha na yung kahalis, basibayin pasalamat kaya ka. Binyane ka rin kayang disipulo at nga na. Kuna niya iti kayo nga na at minong kayo kaniti. Muling iting kalis ng kanakong daya, indaya ng bayo talang hanggang tipan. Ame bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti king kapigaganakan ka na ako. Misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin ang kaganakan mi, ang mapamakalulong higpa, ang kamatan at pangasubli ng mebye. Darawon may kaya kay ting tinapin ng biye, at ang kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Ikami kan sanang may sulusulo kayong katawan at daya ng Kristo, di po na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Kanakan may oig pa yung banala kapulungan mo, makalaganap kay mabilo gayato. Ban may ganap iya sa akin lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa. Florentino, kay kaming Arzobispo. Ting sablang Obispo, pari Diakono. At sablang susuyo, kay banala kapulungan mo. Ganaka mula naman di kabatad may menuna ng pepay na maging kapanayan yung pangasubling mebye. Idala mo la, at sablang mayang mo na biyaking pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan, karapat na po makamit king bilang angga. Ban kambenin mo na Birhen Maria ng Diyos, kambenang San Jose ang esposa na, kamberin mo na Apostol, San Agustin na kay kaming patulunan, at kambering sablang banala may biyebe, kalugod-lugod kay kaking kikabaning panahon. Apor yan at apalikayan da kasana, king kapamilata ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kayo, Diyos yung pang mayapayang totoo, kagam ng banalay Espiritu, kaya kayo sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Kapanaligan at lugod kay pa karing amanong tiro na kay katama ng Ginoo. Kapos mga baginagin sa marok, malagod mo pagkalabing kapayapan kayong panahon mi. Baling ka sa baling pakadulo mo, may timawa kaming parati kayong pamandalipaning kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alangang ka. Huwag ka naman Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Sana babaligtan ni kaya kaming kasalanan. Nunipansin namin kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinamantabi sa kapilan man kaya kayo. At keko antimurin. Ipang tayong waganin kapayapan, kay metong at metong.
Di Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yato, no na rin mayawos king apo naning kordero. Kinay ko dapat pabalaos kaya ka, dapat kiking kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang pagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling penantin, era kaya tanggap king sakramento, kumeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng kayang lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Walubos mayo pa ang digpa, ing katawan at dayaning kay kang anak, pagkaluban na kay sanang dake, king kayang biye. Uling ginuya, mangkaman king alanganga. Amen. Pangadyan tayo po ngeni, ing oratio imperata, laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Apepasakit na at may kamate na, karing dakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit, at mampot king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo iti, pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipanikaw pumikeko, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mig karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginumi nga si Kristo ng anak mo, ang mababiyem pong magari kambem mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalay doning Diyos. Emo sana pisawili nga klismekeka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Yung ginamanatili kaya kayo. at keka antimurin. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, inging pa anak at banalay Espiritu. Amen. Mamaya kayo king kapayapan, pagsadyan tayo, kapamilatan ng pamibiblas kang Kristo, ing bangketing si Diana kikatamo, ningigpang at tsubanwa. Salamat, King Diyos.